Bismillahirrahmanirrahim. 10 minuttan keyin namoz boshlaymiz. Hurmatli musulmon bir tug'anim, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah summa ba'd. Alam jaratgan Alloh taolo maqtovlar, payg'ambarga duo salomlardan keyin Ramazon oyi g'ufron, gunohlar kechirile turgan mag'firat oyi. Kechirile turgan oy bo'lsa, hurmatli musulmon bir tug'an, birinchi tövbesi kabul bolgon, jaratqanға жалбарып истигфар айтып кечирим сураган ким? Tövbesi kabul болгон менин, сиздин баарыбыздын атабыз Адам ата Аллах табарака ва таала белгилүү дарактан жебе келе дегенден кийин нафсыны тыя албастан жеп койду. Жараткан Аллах табарака ва таала Адам атабыз менен Хава энебизди бейиштен чыгарып берди. Бейиштен жөнөкөй эле чыгарбастан жылаңач кылып чыгарып берди. Жараткан Аллах Тааланын астына келип, Адам атабыз, biz Адам атанын балдары, biz да чийки сүт эмгенбиз. Баарыбызда катабыз бар. Кулли ибн Адам хаттаун ва хайрул хаттаина таввабун. Бардык адам баласы ката кылуучу, бирок ката кылгандар эң жакшы, катасын мойнуна алып тооба кылгандар. Аллах Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: "Кала ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين." Adam ata менен Хава эне мындай деди: "Rabbana, ey Rabbimiz, ey kojoyunuz, o jaratkан эгебиz, zalamna anfusana, biz özümüzdün nafsımızga zulüm kılıp koyduk." Kantip zulüm kıldınız? Sen jebe деген нерсени жедик. Sen tıygan nerseni biz atkarıp koyduk, jasap koyduk. Ve illem tagfir lana, Allah'ım eğer sen bizi keçirmesen, ve tarhamna, özünün rahmatına meyrimini almasan, lenekunenne minel khasirin, biz yaşoodon ahiretimizde bul dünyamızdan utkuzgan bolobuz. Ziyanga uçuragan bende bolobuz. Hurmatlı musulman bir tuğanım, biz dağı Adam ata Hava enesi siyaktуу nafsımızga zulüm kılıp köptögön günah kıldık, adaştık. Eğer Rabbimiz bizi keçirmese, öz meyrimini almasa, biz de yaşoodon ziyanga uçurap utkuzgan bendelerden bolup kalabız. Salafi salih ötkön ulu ulamalardan Kadı Mekke'nin bir kazısı var eken. Mekke'de ulu ötkön kazılardan biri hurmatlı musulman bir tuğan Ubayd ibn Umayr degen. Ubayd ibn Umayr Mekke'nin kazısı eken. Mekke'deki sulu ayal kүйөөсүнө мындай жүзүн айтат. Açkanda özünün kүйөөсү ayalının sululuğuna markanıp, "Kudayım seni mağa bergen kanday sulusun" degende ayal aytat. Uşul sululuktu körgöndü kim azgırılbaydı, kim joldan çıkpaydı deydi. Kүйөөsү karab aytat, "Mekke'deki Ubayd ibn Umayr senin sululuğuna azgırılbaydı" deydi. "Men bilem al, Kudaydan korkan uşunday takvadar zat" deydi. "Ruhsat ver" deydi. Ubayd ibn Umayr'ın da azgırayın deydi. Kүйөөsү aytat, "Bar" deydi. "Ruhsat verdim" deydi. "Birok sen ana azgıra albaysın" deydi. Kazdamların janına bir suroo suragan adam bolup kelет. "Menin uşunday problemam var, köygöyüm var. Suroo surayın" deydi da ruhsat bергенде kirip Ubayd ibn Umayr'ın janına kelip жүзүнü açıp jırtаңдап başlaydı. Жүзүнü açkan kezdе 15 gündük ay jarıktay olup jarıktap sululuğun көрсөтөт. Kazı anın maksatın bilet. "Ova sen meni azgıram deysin" deydi. "Birok senin azgırıp meni joldan çıgaram degen senin çakırыңа men жооп берейин" deydi. "Talabыңды atkarayın" deydi. "Birok men 4 suroo berem, men surooloruma жооп bергin" deydi. "Жүрөгүңө колуңду koyup, meni surooloruma tak жооп берсең, senin da talabыңды men atkaram" deydi. "Anda surağına жооп berem" deydi. "O Kudaydın çorusu, Kudaydın kulu" deydi. "Erteң men senin çakırığına, surooңа жооп берсем, talabыңды atkarsam, birok oşol kezdе Malakil Maut can alуучу perişte kelip janыңды oşol kezdе kumar iş bolup жаткан kezdе alганını kalaysınmı" dedi. Janagı ayal titrep, "Vallahi Allah'a kasam içem, jok anı kalabayım" dedi. "Ekinci suroğum" dedi. "O Kudaydın kulu. Eğer erteң" dedi, Allah Teala kıyamatta
Жаныңды алғаннан кейін мүрзөге кіргеніңде сұрау береді малакил маут. Рақибун атид, бұл соғыптарды жазған періштелер жазғаннан кейін мүрзөге кіргеніңде мункар ва накир сұраған кезде ушул амалың сені менен мүрзөге кіргенін қалайсың деді. Мені азғырған жаман ішті мүрзөге кіргенін қалайсың деді. Жоқ, Құдай сақтасын, Құдайдан қорқом деді. Қияматта жаратқан Аллах табарак ва таала қалай қалттың амал кітептерін берген кезде. Бүгін бая соцсетке шығып қаласың ғой. Қияматта сенің қалай қалттың астында амалдарыңды бергенде, сенің ушул азғырған, зына қылған амалдарың кітебінде жазылып тұрғанын қалайсың деді. Валлахи Аллаға қасам ичем, Аллахумма ла, жоқ, Құдай мені сақтасын деді. Төртінші сұрауым. Қияматта жаратқан Аллах Тааланың астына барған кезіңізде, ешбір бенде бейіш дозаққа барарын білбестен, қалай қалттың астында тұрғанда Аллах Тааланың астында сенің ушул жаман күнөөң астында тұрусың қалайсың деді. Аллахумма ла, Аллахым жоқ, мені Құдай сақтасын деді. Анда Құдайдан қорқып қайтқындағын бұл жолдан адамдарды азғырудан тоба қылып Аллах Тааладан қорққын. Саға малакил маут қачан келерін білбейсің. Bir насаттарын айтқаннан кейін жүзін жауып кетті. Күйөөсі мен Убайд ибн Умайрға азғырсын деп аялымды жөнөтсөм, аялым азғырылып келді. Мурда күніге жаңы келін сияқты мені азғырып ар түрді ойынменен ойнайды эле. Убайд ибн Умайрдың жанынан келгеннен бері тахаджудтан, намаздан, қиямдан, түнкі намаздан бошобой қалды. Bir ғана ибадат менен болып қалды дейді. Урматтуу мусулман bir туғаным, бұл маселени айтудан мақсат, ыйык Рамазан айы келді, келіңіздер. Барыбыздын өзүбүзгө жараша күнөөбүз бар, кемчилигибиз бар. Ыйык Рамазан айы күнөөлөр кечириле турган айда адам атабыз сыяктуу Роббана заламна анфусана, ey Rabbimiz biz öz nafsımızga zulüm kıldık. Ve illem tagfir lana, eğer sen bizdi keçirmesen, ve tarhamna, bizdi öz rahmatın albasan, lenekunenne minel khasirin. Jaşoodun jana Ramazan ayının ıyıktığından kur kalganlardan bolup kalbaylı dep күнүгө ibadatka beken bololu. Kuday maşhur keçe eki para bütkönbüz. Daha beldi beken baylasаңыздар, 15 gün bir sabır kıgılar. Balkim kebirler için ömründe en akırkı, en birinci yolu Hatim Kur'an bolup kalısı mümkün. Hatim Kur'an'a beken bololu. Keçeli sanımız köyrögüle bugün biraz azayğanday. Biraz inşallah hazır men uğup jatkan adam atabыздың балдары, адам ата сыяктуу Allah'ım bizdi keçirgindей turganдар, Hatimdin akırına çeyin katışat деген ümitimiz. Күнүгө inşallah 9:20 azandan 10 minuttan keyin namazды başlayız. Allah tutkan orozoңuzdарды, qiyamыңыздарды, qıraatыңыздарды, tasbih tahlilderingizlerdi Oğuz açardağı jaratkanга жалбарып кылган дуаңарды кабыл кылган болсун. Амин.